بدينا من هلويستي البارتن السياسي لاينت بتايبت لاينت دا صالات كود بارت دا صالات الهريمة كردستان الباشور رولك برچاف نبيه هلويستك بجدي نبيه برانبر هاتنا سوپای تركيا وبزاندنا سنور هريمة كردستان الباشور وهاتنا سوپای تركيا وروجانا ام بينين يعني جدزدانا اوان خلق سيفيل كشتنا خلقه کی كل برده سوبيت اوانا چد بهانه یا هنده کوپ هبونا پارتا كريكارن كردستانه لي اوا بهانه که سالت نوتا وحتانو كاكو افيانينينا يا كيفن بيا يا بر دوامه بهانه يا هندكو هبونا بارتا كريكارن كردستاني بوی بهانه بازاندن اوان سنورا خلقه که سیویل بردست و پیاچت روزانه جانت کردا تینا يعني بن چافکرن شلای سوپای ترکیه و لاینت ما دست حالات باش و پارتت ما سیاسی یت اپوزیسیون یت دست حالات برولک و بیاننامه که جدینین برانبر هاتنا سوپای ترکیه و بازاندن سنورت هرما کردستانه دیتنا من لاینت ما سیاسی کود پارتت دست حالاتند گل لاینت ما اپوزیسیون رينا خواري سر ميزا گفتو گوید گل شانده که پارتا كريكارن كردستان بگانه هندك ركفتنا بياننامك بيتا داري خستن بوراوساندنا وانتو بارانكرنا روجانه شلاي بالفرت تركيا و بازاندنا سنورت هرمي هرديسا اف لاينت ما يت دا صالات قال يت اوبوزيسيون يت باشور هرما كردستان ركفتنا كابت قال حكومتها مركزي اوه يعني حدك بو اوان بو سوپای ترکیه بیتا دانان کو خلق سویل برده سوپیت اوانا چنو گند هاتینا بردان روزانه تو باران کرنا گنداو که کتنا جانن کردا اکید پنابرم بر اوان قنصلیا پنابرم بو حکومت مرکزی بو رخراوا بو بوش در و اكيد رول خوده هبت كارتكرنا خوده هبت لقلق جارة بارت دس حالات يعني الباشور قال برجوانديد قال تركيا بت يعني قال هر لا يعني كدي بت اوي پنايه نابن كو اف سنگيه بيتا باراسن وسنورة هرما كردستان بين باراسن يعني هندك ركفتن هبن ناف بين فيري وحكومة مركزي دا يان قال قنصلية يان دنگي خو بلنكن بوش در و ريگيريل بازاندن هرما كردستان بين كيرن سرها قالك جارة سر اساسي هندك مصالحانا چونكو بديتنا من تركيا دولة تركيا بهانه يا هبونا يا بارتا كيرن كارن كردستان اگر بارتا كيرن كارن كردستان جا افرو كال الجياي وسنورة هرم الباشور نبت يعني ديد بردوام بت شنكو هبون اوا تركيا بابي چاوه ساعت كته كشت قال كردا يد قال زمان كردية يد قال آخا كيا يكو كردستان يعني ليدانا يعني يا تاكي كردا پاكا كان بت ابا هر يا بردوام بت و كارت تعامله ود قال هرمت قال بان بارتن دا صالات سرد توارا سردو بنمايه ايك يعني بنمايه بازرگاني قال باشور هيا تايبت قال بارت دا صالات دوام اوه بو امنيتا خوب پارزت نكو امنيتا ما پارزت تا استا يعني سر بنمايه که سياسي تعامل قال باشور قال هرما كردستان نكريا و دام پیدانه پا هرما هناكت تبان بينم چاوت خو يعني كمال كوجي يعني روزانه هيا الكمبا مخمور بت يانجل البادينان ابرو كل چيا يت اول دبرا نيروا و ريكان حتى تتي آمدية وحتى تتي نافبرواريا وحفطانين يعني اوه اكيد دليل سرهنده كمال كوجي بجاب بدينا ما كسك بت يعني چند كسك بن يعني چندها كسبن اوا وقت جانه که کردا يعني حوالك يعني گریلاک وقت گیان خوش دزت يعني اوا بدستت اوا دولت تركيا بديت نامه اوا كمال كوجيه و اوا بدجي همي بنمايه مروفايتي ودجي همي بنمايه اخلاقي ووجداني وبدجي همي بدجي اوان همي بنمايه ياسايجه راستي اف بودمانا تركي بو سردفرد ما بو منطقه ما يعني راستي سنور بزينه 7 كيلومتر 8 كيلومتر عند جرا بتر يعني القنديل يلقى ديرش تركي منطقة ما دهوكي مرجين السنوري أو جهة السنوري الداني حدوده أو السنور تقريبا شو نبيت
چند کیلومتر یا دیره مثلا جهه ناحیه بيت قضاء بيت بونمونه چله دياربكر عن الجبر ومنطقة الجيمان أو جن أو جهة أمزان عن المنطقة قنديلي يلاك ديرش تركي همي آخا عراقي وهمي حدود اتمنى وسنور اتمنى هاتنا تركي وبازاندنا سنورا بچون رنگ یکم گلدانین بس و دیاره عراق نه عراقکا ایگرتیه كوماكا حزبانا كوماكا دصلاتانا كوماكا هندك كسانا يعني الناحية مادي معنوي خلق انهيار كر يعني خلق حزت ملاتينية بونهيلان حزت دولة بونهيلان يعني وكو حزوا او شو حس كان يبخوات كان وفي نفس الوقت اوا بوچی اتشین ویک وان کریارب کن و کس نشد ریک الوانا بگیرید تایبت چه دولت بید وکو عراق چه لایان السیاسی و حزب وکو دا صالات کس نشد ریک الوا بگیرید و کس نشد چه سنورا بوا بگیرید بوا بدانید اوا نشانه چیه؟ نشانه هنده که هیزید درکی ید بهیز بونمونه امشین بجنه احتمال هنده جارا ترکی پشگیریت کت ایران پشگیریات کت عراق بخو دولت الزلهيس وكي امريكا وكي غير امريكا هاري كارم بوا كو ابشين فان بينغاوا فان كريارا بكن كو خلق وكو مواطن وكو هلويست نشد چه هلويست نين كسي بران بروا جبركو خدان هيزا و هيزا جي هيزا دركية ناوية ابيت هلويستوا جدينة بيت تایبت تبیه و هلویسته که هون اجتماعی هبید و احزاب کردینه مثلا و دو حزب دصالات پارتی ایکاتینه احزاب دی حتی اپوزیون تبیه ایک هلویسته بید هلویسته هون اجتماعی پیگ و میگه هنه انجامه که گفتگوی دانستاندن پشتی هنگی انجمنه که درست کن یه هون اجتماعی دیگل هزین دولی ابرین نخاره علاقات دولی هبن سیدکا دبرا شلازه دبرا نابرواریا صادهان تشتیخوصا یهاتیه انجام دانو خلک مگلک اشناو چوی حتی وگای بس دبرا شلازه نزدیک 30 نفر حتی وگاوه هر کلختو من دیدنه هندکا کلختو من دیدنه یت پیچ کری و اف چکت تبکار اینان محرما دولیه وکی نپال وکی اول نه بشریه اول بله گلک ما خلکی حوصا یجدز دای نکو بریکا چه برانبر هزه که راستیا بیت حال بیتا او تشتکی دیه یعنی جنگ جدایش هنده کتو انسان ای بی مواطن ای بی بخوب چیه شوره که کاره که کریاره که و طیاره فروکی جنگی بیت مثلا نپاله که بردد بو شخص تا صاروخه که بردد تا تب کجید اما بصدهان و خلق ما اجداز دای اما ما هر کمال کجیه یعنی چطور ایکیب کجی چطور دهاب کجی هكا 10 سالة تو كشتي 20 سالة تو كشتي هذا عدد وليات هربو كمال كجي